Hello, započinjem novi video i samo sam vam htjela pokazati, zadnji put sam pričala o ovoj kuhinji sa onaj ozon.hr, nije nikakva reklama, nego jednostavno čini mi se kao malo sumnjičava stranica, ima vam super proizvode koji su na dobrom popustu, čak ima baš ono luksuzne parfeme, kreme, sve živo. Pa ono da pogledate i ja sam već par puta naručila i sad sam opet naručila i uzela sam ovu drvenu kuhinju za dijete i evo možete vidjeti samo kakva je kvaliteta. Uglavnom, ja samo što mogu reći da sam se baš oduševila kvalitetom, ne znam da bih gdje našla ovako. Evo recimo ovo se otvara, čak ima i ove stopere tu da se ne udaraju vrata. Ovdje dole se otvara, ovdje je telefon, ovdje je nešto, tu sam ja sad stavila djetetu sve što on može koristiti. Ovdje je posuđe, ovo se miče, ovo se može sve maknut. Dobijete ovo suđe, ove žlice, dobijete, ovo smo mi već od prije imali ove proizvode. Sad tu je nešto, ovo smo isto imali od prije, ovo su, neke su plastične, neke su ove drvene, šta imamo za igru. I ova zadnja, isto tu imamo neke proizvode, ovo vam se isto miče, tako da je jako zgodno, drvena je baš ono veliki paket koji je gledao prethodni video, baš sam pokazala kako to izgleda, a naručila sam još neke stvari, to ću vam isto sad pokazati. To neću raspakirati zato što mi je to za poklon. Ali eto, htjela sam vam reći da je zapravo super ono dati neku recenziju, da mi je super stranica, evo i reći da ja do sad stvarno nisam imala ružnih iskustava, već sam puno puta naručila kao što sam rekla, tako da i uzela sam i ovu kuhinju i još neke proizvode i sve mi je došlo i što je najvažnije došlo mi je onako za 3-4 dana. Odmah su oni meni, nakon, ja sam naručila navečer, već idući dan su mi poslali mail da je kao zapakirano i otpremljeno i ono za 2-3 dana mi je došlo sa DHL-om. Tako da top, evo ovdje je kao mali sudoper, uglavnom dijete je oduševljeno, telefon, može se tu javiti na telefon, pričat, tako da evo super zgodno za djecu, evo mala recenzija. E sad ovako, velika kutija mi je došla zato što sam naručila neke velike stvari, dakle Ozon vam se zove. I u kutiji, evo kao što možete vidjeti, uzela sam ovaj ritual set i on vam je dosta jeftiniji, pa mislim da čak za 2-3 eura, možda i više jeftiniji nego na općenito stranicama kao što su Notino ili bilo gdje. Tako da sam uzela ovaj set, a probat ću još neke stvari, ono tipa parfeme vam imaju, imaju sve zapravo, ne znam, nisam gledala da li imaju možda make-up i to kao neki brendirani, pa ću pogledat. I sad najvažnije igračke, ima vam elektroničke uređaje, vidite, to baš i ne bi se usudila, ali eto, ovakve stvari, to sam se usudila i da, vrlo važno što sam ja stavila plaćanje pouzećem, tako da sam mogla procijeniti šta je u kutiji, da li je kutija teška ili ne, možete ju otvoriti kutiju ispred dostavljača i tek onda platiti, tako da ništa nisam plaćala unaprijed, za ne daj Bože, mislim, otkud znam, je li to dobro ili ne. Tako da to je isto važna stvar, dakle uzela sam taj set. E sad uzela sam ovaj set za doktore, mislim da je to nešto, pa ono visoko je, ja mislim da samo malo koliko sam vidjela, ima svjetla, ima zvuk, mislim da će to biti jako zanimljivo, to mi je isto za poklon, 3+ godine, sad ja ne znam da vam kažem mjere, uglavnom znam da je to da nije to neka, evo ga, 115 cm, dakle dosta je to veliko, za malu djecu, tako do 3-4 godine, ovo je super igračka, visoko, mislim da to je bilo pa 20 eura možda, sad se ne sjećam, morala bi pogledati, ali dobro, uglavnom možete si pogledati na njihovoj stranici, mislim da još ima. Tako da mislim da će ovo biti jako super.
ima tu nekih dodataka, pogotovo ako ima zvuk, svjetlo, to će biti odlično. To sam uzela. I uzela sam ovu mini vespu električnu. Inače svugdje su dosta skupe, tako da ovdje je bila najjeftinija. Uzela sam rozu boju, tako da ovdje mi je bila najjeftinija, pa sam probat ću tu. Sad ima tu neke specifikacije, otkud znam. Svjetla ima, vjerojatno sve zvukove. Mislim da će ovo biti jako dobro, to je za jednu curicu. Pa eto, pogledajte ako vas zanima. Mislim da je odlična stranica za tako neke stvari naručiti. Eto, probajte, vidite, javite ako ste šta naručivali. Eto, mislim da je zgodno naručiti tako neke stvarčice. Pogotovo što se tiče igračke. Igračke su posvuda sad baš jako skupe. I tako da te kuhinje i to mislim da je super za naručiti. Pogotovo ova recimo kuhinja što sam uzela djetetu, ona je svugdje bila po 170 eura, ta veća kao široka. I pogotovo što ima kao frižider i te dvije police i to. Ona je bila na ovom Ozonu 90 eura, dakle to je velika razlika. Pa eto, probajte. Ništa, kažem, stavite na plaćanje pouzećem pa vidite. Eto, ja sam svim bila zadovoljna do sad.
Uglavnom, naručila sam dakle za poklon za Vinteda što sam pričala ovu kuhinju iz Lidla, Kidland. Isto je drvena i ova mi se možda čak i više sviđa nego ona sa Ozona, zato što ima, ovako izgleda, mislim svi ste je valjda vidjeli u Kauflandu, ali znate kako se brzo razgrabi. Tako da sam ja potpuno novu zapakiranu, neotvorenu dobila kupila na Vintedu. Uglavnom uzela sam ovu kuhinju, a šta sam htjela reći, ova mi je malo bolje zato što ima svjetlo, zvuk, neku paru, šta to piše? Da, nešto kao para izlazi. A ne znam, evo ova mi se sad malo više sviđa, iako je manja. Ali dobro je. Eto, uglavnom velika kutija, naručeno dakle sa Vinteda. Pogledajte,
što se tiče igračaka i sve, uvijek možete i predložiti cijenu i kupiti nešto novo zapakirano i pokloniti, tako da ne morate se misliti. Ali meni je, evo, isključivo ja sam ovo kupila tamo samo zbog toga što je nisam mogla uhvatiti nikako u Kauflandu. Baš je bila sad nedavno ponovno kao u prodaji, međutim čim sam ja došla naravno nije više bilo niti jedne, tako da to je što je, zato sam vidjela tamo da ima pa sam odmah naručila i to je to. Ko šta ima za prijaviti, ja Zara. Uglavnom imam samo jedan kompletić za, još tam je za poklon i imam cipele. Pokazat ću vam koje. Naručila sam si jedne bijele štikle, ali vratit ću ih. Ja inače nisam ljubitelj cipela koje su salonke, ali taj špic je predug, tako da ću ih morat vratiti. Iako su bile u najprodavanijima, ne znam kako, ne znam ko to kupa, meni se to ne sviđa. Anyways, uzela sam dva ista kompletića ove hlačice i gore samo drugačije veličine su i gore je ova majčica u kompletu. Dakle, sada to posebno svaku ne pokazujem. Ima ovo na rukavima. 10 eura je majica i 10 eura su hlače. Dakle, dva ista kompleta. I sad cipele. Sad cipele su ovako. Pokazat ću vam jednu. Mislim, lijepe su one i sve. Ovo je baš ono ušiveno i ovi cvjetići su prekrasni. I ova je mala petica, što je ok. Ali cijena 45,95. Za tu cijenu hvala lijepa ne bi. Kažem, lijepe su one i sve, ali meni se to ne sviđa kad je to tako jako ušpic. Čak se ne može sad na videu niti pokazati kako je to zapravo jako. Evo, pokazat ću vam ovako. Sorry, sad imam tajce obučene, ali onako su mi se lijepo stoje i sve, ali jednostavno kad to nije za mene, ne sviđaju mi se, tako da morat ću potražiti nešto drugo. Evo, ali ovako ti stoje. Vidiš koliki je video, koliko je špica. Nisu baš čak ne znam niti da li su udobne uopće za hodanje zbog tog špica. Da, ništa od toga, mislim da ću ih vratiti. Da, ne volim to, ne, vratit ću, ne, nažalost. Lijepe jesu, ali tipa sad da tu, da se tu završava. Ajde, ali ovako su mi predugi špice, ništa. To je to od Zare Hola.